Sí, la verdad que todo muy bien, alhamdulillah, contentos de estar aquí ya y bueno, a mentalizarnos que ya empieza la competición y a prepararnos lo mejor posible, inshallah, para competir lo mejor posible y poder conseguir el objetivo nuestro. الحمد لله كل شيء مزيان. دابا لعبنا مع هادي لا كارت كوب دافريك وفي الانستالاسيون وكل شيء لا بريباراسيون اللي درنا احسن ممكن كوب دافريك. عارف الا الجمهور ديالنا كنستنى علينا وكنقولوا حنا نديرو كل شيء حنا نديرو شعلة الكاس نديرو 200% اللي عندنا شعلة حنا نجيبو الكاس في المغرب ونفرحوا شعلة الجمهور ديالنا. باش نبريبارو مزيان هاد لا كومبيتيسيون والحمد لله خدمنا مزيان اليوم غنترينو مزيان لي جور لي ماجين باش نكونوا واجدين ان شاء الله. الحمد لله مزيان لوتيل مزيان التيران مزيان. Je crois que c'est le meilleur terrain d'entraînement que j'ai vu depuis que je joue en Afrique. Donc voilà, alhamdoulilah, on a tout pour bien se préparer ou Inch'Allah, نكونوا مزيان. Ouais, ça va aujourd'hui, alhamdoulilah, il fait pas trop chaud. Il a plu, donc voilà, alhamdoulilah. On a tout pour bien se préparer, comme je dis, et on va écouter un peu ce que le coach va nous donner comme consigne, et avec ça, Inch'Allah, on va faire le maximum. Ben, comme d'habitude, hein, on sait que les supporters marocains sont toujours derrière nous, on l'a bien vu de toutes les compétitions, donc voilà, Inch'Allah, on va tout faire pour les rendre fiers, et je les remercie pour le soutien qu'ils nous donnent tout le temps, donc voilà, alhamdoulilah, on va tout faire pour les rendre fiers, et d'Imam Maghreb.